Si zaljubljena v kodre? A si želiš več kreativnosti svoje skodrane pričeske? Skrivnost je v načinu navijanja. Če boš lasne pramene navijala v spirali, bodo tvoji kodri dobili navihano špagetasto obliko. Če pa jih boš navijala plosko, pa bodo tvoji kodri elegantno spiralasti. Izbira je tvoja, a naj bo vedno kreativna. Kodralnik Philips ima cevko prevlečeno s keratinom, kar dodatno neguje lase med kodranjem. Innovation and you. Philips.